हाय हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आइसो এখন पिकनिक प्लेसলৈ बालापारार আছে पिकनिक प्लेसখন कालदिया बनानी। और गाइस पिकनिक प्लेसখন आमार घरे পৰা बेसी दूरतो নহয়, 10 किलोमीटर मान दूरत হয়। बलकसन आमी जाओ। कहते हैं स्टेट ऑफ जॉय, हर दिन दिवाली हर दिन एंजॉय। हम लोग तालगाछ का लकड़ी से बैट बनाते हैं, खेलते हैं क्रिकेट और मारते हैं छक्का। बगीचा में जाते हैं, तोड़ते हैं जामुन, बारिश में नहाते लगा के साबुन, छत्ता के ऊपर से गुड्डी उड़ाते हैं, खेलते हैं होली जब आता है फाग। यहाँ होटल में एसी है, घर में है पंखा, लड़की को पसंद है बड़ा बड़ा लड़का। गलत मत सोच, झाल बहुत खाती है, झाल लगा हंस के तो रसगुल्ला लाती है। लड़की के आगे सब जीरो है भाई, ये चाय का पता नहीं हीरो है भाई। ये लोग इसके साथ फोटो खिंचाती है। आसाम को कहते हैं स्टेट ऑफ जॉय, हर दिन दिवाली हर दिन एंजॉय। हम लोग तालगाछ का लकड़ी से बैट बनाते हैं, खेलते हैं क्रिकेट और मारते हैं छक्का। बगीचा में जाते हैं, तोड़ते हैं जामुन, बारिश में नहाते लगा के साबुन। गाइस फाइनली आহি পালো। এইখন হল পিকনিক প্লেস কালদিয়া বনানী। আৰু গাইস আপোনালোকে ইয়াত আহিলে ইয়াত গাড়ী পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব। গাইস লকডাউনৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান অলপ বন্ধ ৰাখিছে। এয়া লেখা আছে নৈ পুখুৰীত নমা সম্পূৰ্ণ বন্ধ। গাইস এইটো ধুনীয়া এটা ঘৰ ইয়াত আছে। এতিয়া লকডাউন ন, মানুহ নাই ইয়াত, ছাগালে আছে। আৰু গাইস ইয়াত এখন ঝুলনা আছে, ইয়াত উঠিব পাৰি। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিলে ইয়াত উঠে। গাইস জেগাখন অলপ বহুত ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰে। এয়া পৰিৱেশ ধুনীয়া। গাইস আপোনালোকে আহিলে ইয়াত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, এইটো কণ্টেক্ট নম্বৰ। কালদিয়া বনানী বনভোজস্থলী বালাপাৰা। আৰু গাইস এইখন এতিয়া মেৰিজ হৈছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আহিলে ইয়াত উঠি খেলা খেলে। আৰু গাইস এইটো এইফালে কালদিয়া নদী হয়, এইটো নদী। আৰু এইফালে এইখন ডাঙৰ পিকনিক প্লেচ, আৰু হয়তো পুখুৰী পিকনিক প্লেচৰ। এইখিনিয়ে হ'লেও ভাল লাগিছে আহি। গাইস আপোনালোকে আহিব, বহুত ভাল হয় জেগাখিনি, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য পৰিৱেশৰ মাজত। আৰু গাইস লকডাউন ন, কৰোনা, এইকাৰণে এইবিলাক অলপ অলপ লেতেৰা হৈ আছে। খুলিব আৰু কিছুদিন পিছত, তেতিয়া এইবিলাক চব চাফা হৈ যাব। এইটো ডাঙৰ পুখুৰীটো, এইটো গাইস এতিয়া আমি ঘৰত যাওঁ। এইখিনিয়ে দেখুৱাবলগীয়া, পিছত আকৌ এবাৰ আহিম, ভালকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম। আজিলৈ এইখিনিয়ে। গাইস যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নতুনকৈ ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, কোৱাত সিমান এটা ভালো হোৱা নাই, লগতে অলপ ছাপৰ্টো কৰিব। থেংক ইউ।